Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызстандык мекендештер, ардактуу Улдам Кабар каналынын каттаушулары жана көрөрмандар, амансыздарбы? Сиздер менен мен Талай Абдыкадыров. Бүгүнкү чыгарылышта Nexia жана Lanos унаалары боюнча сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биздин каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Бизде өтө чоң жаңылык Redmi 8 телефону ойлонтулуп жатат. Бул телефонду утуш үчүн биздин каналга катталып, класс басканды унутпаңыздар. 10.000 подписчик болгондо дал ушул телефонду жеңүүчүгө тапшырабыз. Анда барыңыздарга ийгилик. Биз өзүбүздүн жумушубузду баштайбыз. Алдымда Ford Focus унаасын кечиктирип калдым. Ош номеринде экен. Сырткы цвети мокрый асфальт үстүндө. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баасын сурап сизге маалымат беребиз. 2003 жылы 1.8 Механика 073 42 05 76 номерлерине чалып баарласаңыздар болот. Фуркаттан 12 сотук жер 2 этаж үйү менен сатылат. Арт кабалдагы өтө жакшы. Фуркаттан 12 сотук жер 2 этаж үйү менен сатылат. Байланыш телефондору. Ассаламу алейкум акалар. Унаңыздар канча турасыздар? 150. Ким болобу? 88. Ким болобу? Болот. Варианттар барбы? Алмаш жолдору. 25. Жок. 88. Чалып, сурап көрсөңүздөр болот. Nexia 2 Ош номеринде кара түстө 200 000 сом деп сурап атат. 2011 жылы чыгарылган номерлер 05 66 06 35 номерлеринде чалсаңыздар. Арт кабалдарын дагы көрсөтүп берейин. Өтө жакшы арт кабалы. 200 000 сом. 00. Сионаларга чекулдар кадалган, барды законный, механика. Пробег канча бунун? Канча жүргөн? Пробеги канча? 106 000. Пробеги 106 000 экен. Чалып барлаштырып көрсөңүздөр болот. 6 сотук жер тиркеси. Nexia 1 Ош номеринде экен. 2007 жылы чыгарган 1.6 номерлер 0552 61 71 31 номерлерине чалып баарлашып сурап көрсөңүздөр болот. Арт кабалдары состояние өтө жакшы. Эргөстөн чириги бар экен ол жеринде. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Унаңыз канча жатасыз? 130 жатасыз. 130. Кем болобу? Кем сүйлөшөбүз. Варианттар барбы? Алмашуу жолдору. Жок. Нак. Чалып сурап көрсөңүздөр болот. Lanos Ош номеринде экен, ак түстө. Су. 1996 жылы чыгарылган 1.5. 7 литр расход, коробка механика 0771 26 77 74 номерлерине чалып баарлашып сурап көрсөңүздөр болот. Арт кабалы сиденларда байкасаңдар болот, өтө таза, законный. Баасы канча экен бунун? 130. Кеми болобу? Варианттар барбы? Вариант барбы? Варианттар жок. Нак сурап атасыз. Өтө таза. Барды закон. Пробеги 169 000 экен. Чалып сурап көрсөңүздөр болот. Дагы бир кара түстөгү Lanos Ош номеринде экен. Чыгарылган жылдары кагаздарында жазылбаптыр. Азыр ээсинен толук маалымат алабыз. Запасный дөңгөлөктөр, кышкы дөңгөлөктөр номери бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ассаламу алейкум ака. Жакшысызбы? Унаңыз канча жатасыз? 180 деп атат. 180. Кем болобу? Варианттар барбы ака? Жок, варианты жок. Жылы канча ака бунун? 2009. 2009. Гидравликасы бар. Гидравлика, Чалып сурап көрсөңүздөр болот. Nexia 1 29 номеринде. Күмүш түсү цветти. Скаларда титановый экен. 2007 жылы чыгарылган номерлердин 553, 55, 51, 53 номерлерине чалып баарлашып сурап көрсөңүздөр болот. Канча жатасыз ака? 150.
Варианттар барбы? Нақ сұрап атасыз. Алмаш жолдары да жоқ. Не дайсыз? Салон Nexia 2.2 екен. Алмаштырған екен. Жасап. Чалып сұрап көрсеңіздер болады. Lanos күміштісі 44 10 нөмірінде екен. Аз басын біліп толық малымат бересіз. 2001 жылы шығарылған 13 0557 04 09 91 нөмірлеріне чалып барлашы сұрап көріңіздер. Басын қаншада да сака? 140. Кем болауы? Азмас. Қолындар өте жақшы. Пробегі қанша ка бұның? 200 мың кен. Корея, Корея. Чалып сұрап көрсеңіздер болады. Артқы алдарында көрсетіп берейін, ешқандай ұрылған жері же. Причиналар жоқ, таза. Алмаш жолдар болу бека ұналарға. Нақ сұрап атасыз. Алдыңыздарға тұрған Nexia сатылып тұр, 134-ке. Қанша сатылып отқандағы біліп бере берейін. Қанша сатылып тұр бұл Nexia? Ақуалы қандай екен, ауалы қандай екен? Сатқанға ей сап кетіп тұр да, сүйіні өлі. Семей дөңгелектеріне мәрі қошып еді, летний екен, а? Бұл башқа. Бұл башқа ұнанық қой. 134-ке сатылып тұр.